Kini kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pule do Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ke kubor mentag step. Menteri rang bakdo gari uloong bagatong jong ke India ban poi shkayok kot basan trillion dollar kalong ke bala ban yo. La penlong ya ke seminar halor ki yengshari jong District Council ke Meghalaya nen kesngi. Ki nong dia dok masih kelarai ban wengno ek jing ki jong ki hadian baga sorkar jela kalkular ban kmi ek jing jong ki. Bad Menteri kena ke sorkar pedeng badai kmi ek tenat ki kam melakai letho ba ke sorkar kan sebo iki lightly ki Sports Center of Excellence ha Itanagar. Ka khubor ka babnia. Menteri rang bado kariu Narendra Modi nen kesngi ulaweng ya ki jingsngo artatien balapen sngutu bakla de kiwei bad ulaong ba ka thong man penlong ek India kayo ka kot basan trillion dollar kalong ka bala ban poi. Habakran higinong tray keseng BJP ha Varanasi uloong bakalong ke badan kam bantip capang kayo kokot basan trillion dollar. Namar badan kibriyo bawanra igi jingsngo artatien halor ke jingla akinong India. Da ke bakiong baban poi syakatong kalong ke bajenjar. Habakran capang ki balatho aha ka mang tengka ke sorkar pedeng. Menteri rang bado uloong baka India ke batmai kadon ha ke jingkang banya caprang. Menteri rang bado ulalit isim benta ha kejing penrung dekhot ha kari berokawai syakaseng BJP kebelalong ha Varanasi. Narendra Modi ulayo ban penrung dekhot ya sangut kibriau ha ka Deen Dayal Upadhyay Trade Facilitation Center ha Badalalpur ha Varanasi kebedeka constituency bau mikmat. Kani kejing penrung dekhot kaya hap ru bat kelengku sengika unong seng ka Jana Sang Ushama Prasad Mukherjee. Chief Justice ka Meghalaya High Court Justice A.K. Mittal henen kesngi ula play ke seminar halor kapang District Council Courts of Meghalaya ha ka conference hall jong ke yeng syari ha Shillong. Ha kejing keren jong Justice A.K. Mittal ulaong baka 6th schedule jong ke riti sen syari kadai ka riti sen syari ke barit ke bapeniat ya ke sensyar kadar ha ke jaka reulum ha ke tan shtelam mingi. Justice H.S. Thangkeo pat ha kajing keren jong uloong baki yang syari jong District Council harilom kasi jantia bat garo kidai kibalayo obor ban bishar ya ki mokot duma bayadai bat ki liang bayahap hapo ki kenhon benriau schedule tribe. Ulapen pau kajing kermen bagan ke seminar kanwanra ya ki rukom sensyar ki bakambha ban ay ka hok na gabenta kajing mentoy ki patba. Kakasi Jantia Butchers Welfare Association nen kesngi kalaweng no ikijing ki ha kabasange dedo hadien karai jong ke sorkar jela ban kmi ikijing bedai bat kejing shalanto ikimasi. Presiden gane keseng ginong dedo uba generous warlarpi. Ulong balarai ban weng no ikijing ki bat kin pleno mardor ikidukan jongki harilom kasi bat Jantia. Laban kedau hang ni, ba kajing dia kedok masih kala sange la shibnai AA hadian ba kinong dia dok masih kila rai ban sange ban thiet masih nakayau kana para ha ke distrik Ribhoi. Kum kadak kajing persya ya karai ka hima meliam ban pleno ekene kayau man kasngi ha ka jaka shisien shtayo. Uloong ba keseng ke penpau kajing sengungu ya menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma bat sembut menteri rang ba kejelau ba Preston Tensong ba kilokular ban kemi ya kene kajing Kajing don ki pulet ha ke distrik East Janta Hills kalong ke Beduna bah bat don la kejong ketenat pulet peniat kali. Hapadeng kene kejing ki pulet ke distrik ki Persyang ban peniat kat bala ki kali kenang ban omdon kejing daheng kali ha ke surok ba National Highway kamtam ha kleriat bat lat rembai. Superintendent ki pulet ke distrik Uvi Rathor uletho ba ka lat rembai traffic branch kelas sedang terekam nado henen kesngi ban kmi ya kejing yat ki kali. Uletho ba omshem lasya ki kali ban bu harut ke surok ba kenang ban kiar na kejing daheng kali. Ya kajing lang lapan long nen kesngi halat rembai bani penbet ki kam ki jam bat ban kemi ya ki kendon peniat kali. Ki reunget kan nyam tre hapo ka sendrat jawai kelas sedang ya kajing penkre na kebenta ke bet din klam. Hadin bala pendep ya kale anyam kenya perkat ki breu kelas sedang ya kajing penkre na kebenta ke bet din klam kebelatip ru kum ki so sngi leyau. Hadin jong ka kenya perkat kebabuat kedai kasiang kapha.
La yo snow ye kijing reo kiksing kidha bat kijing put haman la kikendong ka jowai kat ba kirang ba kedang ibon kam ban snai kirot ye kiba ansara aha ka sngi ka bakut ka be den klam hakpong adnar. La ban pen kan mau hang ne ba Deputy Commissioner ke District West Jantia Hills ulapan bena syuti ha ka khat arterek bat ka arpu arterek menta ubenai ha ka District West Jantia Hills namar jong kane ke jinglek men be den klam ha jowai bat tuber. Kani ko kubor kawan Shapi nak All India Radio Shillong. Menteri kena berikmi ikatanat Youth Affairs bat Sports ke Sarkar Pedang Kiren Rijiju uliatho ba ke Sarkar Pedang kan sabo ya lightly Sports Center of Excellence ha kanongba Itanagar Shen. Kiren Rijiju ulong ya kane Itanagar henen kesngi. Kini ke Sports Center of Excellence ken ai jinghikai ha kaliang ka martial arts ka weightlifting bat ke jingya kura. Uli itu uru bak sorkar kan sasna khatar hado khatsan teliki football stadium ban siang do plang plastik ah keleng gajela ha kilai snam manwan. Kiran Rijiju uli itu bak Arunachal Pradesh kan yo ban penlong ya ke North East Youth Festival menta ke snam. Ka Jaipur balatip kum ka Pink City ka bapau nam hagi jingtai balapan wandur bon rukom bat ha kaliang kalariti. Kalayo rong syakatop jong ke UNESCO World Heritage Site. Ya kene karai lashim ha kajing kenduk basau pulai jong ke World Heritage Committee ha Baku ha kathan Azerbaijan henen kesngi. Menteri Rangba Kajala Rajasthan Ashok Gehlot ulong baladayo ya kene kajing itu kan kentiu shibun ya kakam jengok kai perthai. Hadian kajing yap ki babon ki beriau na kajing pang Japanese encephalitis. Menteri Ketenat Kakot Kakya Kejala Asam Himanta Biswa Sharma henen kesngi ulapan bena baya kejing ai jing sumar bamdon kamsil on aish kibreo bayo ikne kejing pang Japanese encephalitis ha kejala. Habakren ha kejing kendo bakinong pathai kubor ha Janata Bhavan ha Guwahati. Menteri ulong ba kibreo kibayo ikejing pang Japanese encephalitis kibashim jing sumar na kijaka sumar ki Rio Shimet ru ken yo jing yarap basilak tengka na ke sorkar jela. Ulong ru bai kinong pang bamla banwan ra daki ambulans 108 bat 102 hendrai ke balawan ra daki we ki kali ka sorkar kan siu si hajar tengka. Kumba si hajar kendai pesau tuli ki shinong kila syakta ha ka Japanese encephalitis menta kesnam. Kat aduk menta saupu hendrai ungut ki beriu kelayap ha ka jala asam na kene kejingpang tang menta kesnam. Kenang ban penti kena bat penslur ke jingi shim benta ki kentai. Ka Zonal Recruitment Office jong ka Military Corps Shillong kan penlong ya kejingalang banwat iki beriau ban trei bat ya kania an penlong ha Shillong ha ka kendai bat ship hotarek unai lur menta kesnem. Ka office ka Military Corps kalayatho bakadan ka jingshit raham bha ha kene ke benta ha kiwei ki jela jong ka than chite lam mingi. Hendrai ha Meghalaya pat ka Dunabha. Kumta ulong badan kam ban penslur ki kentai banwat kam ha ka tanat chipai. Presiden ka Sri Lanka Maithripala Sirisena henen kesngi ulong ba onam sya banesoy kino sekolar bat kiwe kiri kibala ban penjular ya kari kat ba udang don ha kabor sensyar. Ya kumba South Li na ki khatwe teli kiwa ha kajela Tripura labo ha kathop jong ki lai pun riu teli kiwa ki bajak lia tam ha kari. Da kabawat ikilat ban penkuj bat ai jing im biang ya kiwa ha kajela. Dr. Rajendra Singh yau belatip kum Waterman of India. Ulawan shim bentah ke workshop ba arsngi halur kapang ban peniat yaki kiwa bandon ka jingroy ya kaba lapen long ha ke skul ba Tripura. Bat ulakan tu ya ke sorkar ban pentreka mikilat ban penki embiang yaki ni kiwa bat ban penduna ya ke jing penjaklea yaki. Bat kato ko kubor kalakot akan ni ke step kabalawan Shapi nak All India Radio Shillong. Hakapor prabjing ini so baga Delhi Station na kabenta kakubor hakaktin Hindi, kabanbot da kakubor hakaktin Pareng, hakapor prakatsan minute. Ngipin gan mawi pikinong ngap hakapor prashteng na kanig station, pinyo ay kakubor na katan shtelam mingi hakaktin Pareng. Snob haban amenta, yaki kubor kabanwan Shapi na Delhi. Kapor menta kala janda partat pradunasan minute.